Indlondle nophapha ekhanda kamenzi yaba ke ulalela lo muntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula likajama lichithekile ichithwa ingqole endala yakithi wamalandela Inobo Heritage TV zibuya inhlazana. Nina besilo zilumnyama indlela zemhlophe nabaphunga namageba. Nina bezilo lapho ubani lapho ngemunge ngemthola khona. Namahlamvana phela umlilo. Uba somajongo mina ngigcine imali. Nina benze imali emnyama ngabende bazengwe nengonyama. Awu sindazo ngithi asingene ngemboza. Isilo sasondini. Lolu hlelo luhle kangaka zibuya inhlazana. Wena kaMsushwana ngiyafisa ukuthi osukwini noma esikhathini sanamhlanje kuveze siqhakambise ukuthi uma sikhuluma ngesilo nje sithile kuhle ngathi phela ngakube khona inhlambana nje sizishoyo ukukhombisa ukuthi sikhuluma ngasiphi isilo. Kungakho nginibingelela ke yena benyathi emnyama empondo zimakhenkenela. Sindazwe sesifikile sithi buya inhlazana njengoba ngishilo angihambi ngedwa ngihamba nengwevu endala inyosi sesilo inyosi umdleje wena kaMsushwana Davezitha bonke abendlovu noma umntwana imemezile indlela yonke ebalekile leyo ukuthi kwazeke ukuthi sikhuluma sisemhlabeni wamakhosi futhi sikhuluma ngabo ubukhosi. Siyathokoza Mageba. wena kaMavuke File uma ngabe singathi nje sivula umbhojozelo sikhiphe umlaza usala izaqeqe bazokhumbula ababukeli ukuthi sike sakhuluma uhambo olude wena kaMavuke File walihamba nesilo umdlokombani uPetshane Phumsipho kade bebhalele ungalonde kagabela ngangayisebhutswana sibuka yonke iminqa inyosi yesilo ebeneqhaza elimangalisayo kodwa ke namhlanje wena kaMsushwana ngifisa sibuke uhambo lwakho njengenyosi umdleje engeke ikushiye ngaphandle uma sibuka uhlaka lobukhosi okukhona khona ingonyama phezulu kwehle njalo kuze kufike kundunankulu wayo ingonyama undunankulu wesizwe kuze kwehle emakhosini kuze kufike phansi kodwa ngikuthatha njengomuntu obe nenhlanhla esimangaliso Msindazwe wena nje siqu sakho ukuthi ngomunye walabo abancele kakhulu kumntwana waphinda angene undunankulu kaZulu nobe undunankulu kaZulu egabeni zeingonyama ezintathu mhlambe ke Msindazwe uzobingelela ababukeli ebese usibeka ukuthi ke awu nawe njengomuntu waba njani ukusebenza nongaka wena kaMavuke File. Ngithokoze ndaba komkhulu. Ngibingelele kubabukeli ababukele lengxoxo encane kodwa ke balekile Sindazwe ngikhule ngazi ukuthi kukhona umntwana wakwaButhelezi ngoba wayekade engagagulwa ngegama sibone sekumuva nje umntwana wakwaButhelezi umntwana wakwaphinda ngene silokho ebenguthi obekubalulekileke ngaye umntwana wakwaphinda ngene bekufanele ukuthi uwazi umlando wakhe nje qala ukuzalwa
ukujula kwawo sindazi ukuthi kungakanani. Ngoba ke kukhona ukuthi kwake kwaba khona esikhathini sayiNgonyama uDinizulu ukungaboni ngasolinye mayiNgonyama uDinizulu yona ifuna ukulwa. Undunankulu weNgonyama uCetshwayo, undunankulu weNgonyama uyise wayiNgonyama uDinizulu engakuboni lokho ngokubuka isimo esibuka ngokudala, esibuka ngokwesimo samangisi ngaleso sikhathi. Wayengafisi ukuba iNgonyama uDinizulu ilwe, kodwa-ke yabe isiphuma eceleni-ke isiyohlasela-ke kwaNdunu iyolwa nomntwana waMandlakazi. Emva kwalokho-ke yaboshwa yaze yagcina-ke ikhothama. Kwase kuzongena-ke indodana yayo okuyiNgonyama uPhumuza uZulu uSolomoni kaDinizulu kayishane encane enkulu kaMenzi ephuza umlaza ngamevula ngalisehlule amadoda sesinamaviki lisehlule njalo ngoba lidla amadoda. Ngosuku olusenkundleni kithi lapho sithi uNtulano oyedwa ongaluthinta inkosi efunelwe abamhlophe belungu bethu akusekho inkosi kithi oseza ngakhona. Kwathi-ke make thatha ubukhosi okwaba yinto enkulu kuye kwaba ukuthi ufisa ukuba kube khona ukubuyisana. sindazi Inkosi yakho ukubuyisana yaya kwaMandlakazi yathi ningaba kwethu kusekhaya yize babebhekene ngekhali inkosi emzalayo. Yaya kwangena etsheni yasho ukufanayo. Yayisibuka-ke nakwaButhelezi ukuthi awu abakwaButhelezi bese beno kwesabasaba ukusondela okuyikho. Kodwa-ke ngaphezu-ke kwalokho-ke kwase kuzoba khona-ke isigameko sokuthi kuxabana abantwana bakwaMenya baxabana nomnumzana wakwaMaphisa. Umnumzana wamaphisa wakhiswe uMaNkulumane undunankulu waseSuthu wamaphisa edlelweni ley'nkomo zakwaMenya. Uma ngabe iy'nkomo zidla ukudla laphayana uMaphisa naye impela ulwela ukuthi iy'nkomo zabantwana zidle ukudla kwakhe. kodwa wakhe edlelweni Akakubhekile phethu wakhe edlelweni wakhiswe ngokomthetho. undunankulu Manje-ke malelo cala kuthiwa ngabe liyakhulunywa selifanele likhulunywe iNgonyama uSolomoni liyehlule ngoba uMaNkulumane undunankulu kayise iyamhlonipha njengoyise njengokuthi undunankulu kayise. Manje-ke kwabukeka ubonakala ukuthi kufunakala lapha-ke kuyobhekwe indoda engakwazi ukulamula leli cala. Kwathi kwase kubonwa kuzimpu kanye nomzinyathi siphuza khologo negazi nxabo zohlunhlungu siyababa siyajuqula. Kwakusathiwa-ke ngumnumzana omkhulu waseMadanga okuyinkosi-ke uMathole kaTshani Bezwe kaMnyama. Bathi-ke ngaleli langa lokuqala-ke walunquma usuku lwecala lweza kuSuthu lweza luphethe nje induku behlomile azange abekwa nangaphandle kwenkundla bahlala nje nazo enkundla. awu Bathiwa esethi-ke okaShenge awu ngeke ngilithethe leli cala seningenze nje nalapha eNdlunkulu seningena ekukhulumeni niphethe izinduku. Cha ngiyahlehlisa kuyobuya ngosuku othile sengabe nisakwenza lokho ngabikho umuntu oza lapha ehloni. Bathi awu nangempela kwaba njalo kwathi-ke mhla-ke sekulolo lusuku eselihlala yalalela-ke laphayana insizwa yenkosi yayisithi-ke awu ngiyezwa senikhulumile nonke kodwa-ke Ngonyama bhekisa kuyinkosi uSolomoni Ngonyama kungenzeka yini ukuthi njengoba iNgonyama inesigodlo sinesigodlo sikho bese kuthi-ke manje siyithola-ke esincanakazana bese sifika lapha ekhaya silwe naso nabo bonke labo abakhona.
kunjwa kungenzeka kanti bese kuchithwe bona. Kungechithwe yini kanti sona Sona leso esifikayo. sinakazana esifikayo. Esingakabi namlando. Wathi-ke nalapha angiboni ukuthi sengathiwa kuthuthe abantwana. Ngumuntu ofikayo. Umuntu ofikayo akuthuthe uMaphisa endaweni yabantwana. Walilamla kanjalo kwicala washo ukuthi lilahle uMaNkulumane kaSomaphungu ukuthi umbeke ngephutha endaweni yaseNdlunkulu yabantwana. Bathi-ke wasukuma-ke yena-ke uNdwandwe wathi awu ukuhlakanipha okungaka ngiyaqala ukuba umuntu uyacancathwa bengafisa ukuthi-ke ngicancathwe ngiqale phansi-ke ngiphile ke ngiphathwe nami yile nsizwa Enobuhlakani obungaka. enomhlakano omngaka. Kwase-ke kubukiswana-ke ukuthi awu kanti kwalahleka indoda. Awu iyawubuyiswa Kanjani? kufanele ibuyiswe. Kuthiwa kabe sethi-ke yena uMaNkulumane awu phela ungaqhutshwa nje isivanda sihambe-ke siye. Bathi yathi inkosi uSolomon hawu angayenzani na Isiqeku. inkosi uMathole isiqeku enenkomo zingaphezu ngisho kwezami. Wasethi uMaNkulumane cha angikhulumi ngaso phela cha ngikhuluma abese khona ukuthi ukhuluma intombi ukuthi cha angabuyiswa ngoba Isona sitholeke leso. awu wasengathi-ke bezwakala. Bathi-ke yayisimkhombo omunye udadewabo iNgonyama wenqaba. Ayesezwakala amahlebezi ukuthi bathi uzahambe khomba lona nje umyekelani lo wakwabo. Esho kusho umntwana uMagogo. Yagcina-ke imqoka-ke udadewabo ukuthi-ke dadewethu hamba uyongakhela umuzi kwaButhengezi. Kwakhishwa-ke lawo madoda-ke ayobaleka lokho kuthiwa-ke kuyodla inkomo. Yathi-ke nifike nisho ukuthi owenkosi uganwa yimi uqobo. Ubalekelwe yimi uqobo. Balekelwe yimi uqobo. Ngenzela ukuthi-ke lapha leyo nto siyakhe lapho kuqala. Nangempela-ke kwakwemukela kumntana enkosi kuyogana kwaButhengezi. Mayefika laphaya-ke nakho-ke sekuzalwa-ke lensizwa. Ufika kwaButhengezi nje Msindazwe bangaki asebekhona kwaButhengezi phambili. Noma-ke ngeke ngiqinise kodwa ngangithi impela kuthiwa ishumi lalikhona. Waba ngoka-11 waba ngo-11 umntwana. Ngazi-ke noma kuyiqiniswa kangakanani kodwa khona cha kuthiwa ishumi laselikho. Sindazi. Kwabonakala ukuthi awu phela sekungene wenkosi-ke cha kwangana kwabe kangaka. Yazalwa-ke lensizwa-ke bathi-ke yakhulela khona-ke ekhaya konina ngoba kwase kuthiwa phela-ke awu engane umnumzana waButhengezi akusekho lutho nje usangabe esazala umuntu na. Kungazeke ukuthi-ke ma esezalwa kwase kuthiwa-ke kwakungamanga nje uSuthu ukuthi akakuzala muntu. Wazalwa-ke umntwana waphinda angeneke wakhulela khona esigodlweni-ke. Wayesekhonza ukufunda ngoba-ke uyena wafunda waze wayofika emakholeji nakomayunivesithi. Kwase kuthi-ke ngesibusiso-ke singaziwa-ke isikhotheme iNgonyama uSolomon esekhulela kumalumakhe uBhova uQaBuketana. Kwase kuzeke kuba ngumzawu wakhe-ke okuyiNgonyama uBhekuzulu. Ukuthi-ke yabonani yayisimbeka ukuba undunankulu kaZulu phezu koba evele inkosi yakwaButhengezi kodwa wayesekubamba-ke kokubili. Manje kukusebenza-ke nomntwana okwaphinda angene. Yebo ngifike nami-ke evele esebenza indaba zaseNdlunkulu. Kodwa bekubaluleke kakhulu-ke bekuwukuthi mhloniphe phela nje okokuqala ngokwazi umlando wokuzalwa kwakhe. Ngoba ubaba nje wayethi umntwana wakwaButhengezi. Ethi nguMntakadinizulu. Ebiza-ke umkhulu wakhe ngeNgonyama uDinizulu.
isilo sasosuthu. silo sasosu. Ubuhlakani bonke-ke umntwana waphinde angene abusebenzile ngisemncane njalo umntaka kabi nanokungena kakhulukazi endlunkulu. Ngoba into esihambe nawo phela kakhulu athi ukuyishumayela kakhulu kwaba inkatha yenkululeko yesizwe. Sengabafana nje-ke sake sangena lapho ngake ngaze nje nami ngaliphatha iziko lapho ngoba abantwana basegazini kwathi uma kwenziwa iziko lenkatha la bathi bona igazi iziko la kwathi-ke mase landa-ke sekuba khona ukuthi hayi sekufanele abe mabili kwasekuthiwa-ke cha awube ugazini number 1 lo ugazini number 2 lo ugazini number 2-ke isihlalo wakhe kwake kwaba yini. Emva kwalokho-ke kwase kuchuma-ke manje yasendulo umntwana kwaphinda angeneke sengisebenza naye njengondunankulu. Akukho engingakwazi abekwenza ma engene esigodlweni abefika khuleke athi wena uNdlovu bayede abese kuyobikelwa induna azethule enduneni kube induna ehamba iyobikela ingonyama bese kuba ingonyama ukuthi akangeniswe lapha. Ubuchuleke bomntwana wayephiwe ukubonga amakhosi. Ubewabonga onke amakhosi umntwana waphinda ngene. Umntwana waphinda ngene ephiwe ukulandelanisa amahubo. Ubukhulele endlunkulu kusahutshwa amahubo. Kanti nomntwana omzalayo umntwana umagogo ubewabonga amakhosi. Ubewahuba amahubo asendlunkulu. Konke lokhu kumuntu-ke wakufunda kumntwana. Umntwana waphinda ngeneke ubefana nokuthi ungeke umclaim uthi umntwana nje namhlanje ngoba ngelinye ilanga ubefika enomusa nje emamathe. Elinye ilanga afike nje ubone nje ukuthi hayi noma ngabe beke welula isandla kuthanga waqhawula uthi uya ngalokho wawubona nje ehlemotweni ukuthi hayi ingayibamba nje lapha ibamba induku yayo lena ngazo zombili. Cha isitshela ukuthi hayi asikho namhlanje asike siphumayo vale nje unake lokho ungakunaki futhi uthi makusasa ethehla nje aminduku yakhe abeyibamba ngalesi siqhawula awuzuthi namhlanje umqhawulelana bizona ujabulela lokho umntwana ophinda ngene ukuqhawulile. Ebengikuthanda-ke kuye umntwana uma into engayithandi ubengayithandi ukuthi yenziwa ubani kodwa uma engathandi ubengayithandi. Kwakukho ukubonga amakhosi. Ngelinye ilanga ukuthi uyaqala akhuleke anqamuke awukwazi ukuqhubeka kodwa futhi akubheke ukuthi unqamuka kwakho uyamthukuthelela yini. Uma kunenhlahla unalokho nje ukuthi hayi lokhu ukwenzile namhlanje lokhu akakwenzile namhlanje bekukuhle ngalokho. Kodwa okukhulu kakhulu isakhiwo sobundunankulu ngibufunde kakhulu kumntwana waphinda ngene ngoba bonke ondunankulu abangaphambili angibabonanga ngizwa ngomlando nangomane ngikhuluma ngomlando nondlela kaSompisi ngikhuluma ngomlando noma Siphula kaMamba ngikhuluma ngomlando nomnyamana kancingelele ngikhuluma ngomlando noma inkulumane kaSomaphunga ngikhuluma ngomlando naye uNkosi uMathole ngikhuluma ngomlando. Kodwa uNdunankulu engimbone ngamehlo ngasebenza endlunkulu naye ekubekweni kwengonyama le njoba ibuseza afike eduze kweminyaka engama-50. Cha Msindazwe uma-ke esengene esethi iqhubu amehlo kuMsindazwe naye futhi seze wakhula ngokwegaba waze wafika wayinyosi. Ngifisa mina asikho nje isigameko noma okukhumbula uMsindazwe ukuthi mhla ngelanga elithile ngibonga njengenyosi engakufundiswa umntwana waphinda ngene isiqu sakhe noma isehlakalo nje sikhumbulayo ukuthi nje kwaba nesehlakalo esinjengalesi
ubonga wena noma uzobonga ekhona undunankulu kaZulu okumntwana waphinda angene. Obekubalulekileke lapho kunye okwakufanele ukuthi ukunakelele. Wena wendlovu awumusho kukhona yena. Kodwa okwake kwangithusa ke mhla kuvulwa uphindangene ikhaya lakwaphindangene. Ngihamba neNgonyama. Ubaba wayekusho ngenye indlela kodwa lapha umuntu esethi ukubuka ukwandisa ulwazi ekubhalweni incwadi eyayibhalwe uProfessor uSibusiso Nyembezi. Lapha mase kuthiwa mlomo ongawodwa sukuma ukhuluma uyayibona imlomo ngamnengi yavunana phakathi kweso kwakukhona lapho kubizwa khona umntwana okwangena etsheni umntwana omadlakazi bese kuba khona lapho kubizwa khona umntwana wasematheni kanye nondunankulu umnyama. Ngaleli langa ke ngibonga lezi zibongo zeNgonyama uDinizulu sengibabiza ke laba ngamagama sekuze kufika ke kuye undunankulu umnyamana yathathelela khona lapho ngibonga ngihamba naso isilo yathi wenzani ungamameza ngokhokho wami lapha emzini wakhe. Ngafunda ngalelo langa ukuthi cha kanti lokho kwakushiwo ngibaba ngangithi mhlamba iyanquma lensizweni ngoba wayethi ubaba mlomo ongawodwa sukuma ukhuluma yibona imlomo ngamnengi phakathi iyavunana phakathi kuzovunana amadila kwaZulu ileso sika. Kodwa ke nakhona kwaba ukuthi umntwana ophinda ngene wayehlonipha ubaba akukho angenza khona ngafunda ke ngalelo langa. Akekho ke obethula iNgonyama umntwana ophinda ngene ekhona kubo bonke abantwana. Ngelinye ilanga kuseThekwini ungqongqoshe MEC kwakusomabuya kuwo wamenywa konke amakhosi lana se-Afrika ayephelele lapha yana e-IECC eThekwini. Abangayimema imbabazana ngazi ukuthi babekwenze kanjani yayisiba khona. Mayisikhona ke lapha yana bese ke ephakama uPrimus Busiso Ndebele abeka bese kethi ke usecela isilo ukuba sibe namazwi. Nami phela sengisukumile ngayibona ihlala nje bangihleli yayo kwangazathi ayizwana ukuthi kuthiwa angazi ke noma yamqhweba yini wayese esondele esilweni ukuthi ke sathi nangazi kuye ngeke ngisho ukuthi ngezwe kodwa wabe sebuyela lapha na kwibhodi amasethi ke cha angixolise kukhona isigatshanyana okuyisona esisazoqhubeka. Kwase kuba umntwana oseya kuthula wabeka amazwi kwathi amemeza kwandaba uyinkosi yokuhlala. Yabeka nje ke amazwi emva kwakhe ukuthi cha angikwazi ukuthi phela ngathi umntwana ekhona njengondunankulu kaZulu bese kuthiwa khona omunye ongangithula. Shintsha impela eyenzeka ngalelo langa mangathiwa kubuyela amavidiyo ningakubona lokho ke engicabanga ukuthi ke umntwana wakubona ukuthi lokhu sengikufundile ngoba ngalelo langa kwase uFatima esethi uNdebele usememe Ngonyama ngangisuka bese mina ngibheke yena ukuthi ngeke phela impela kube yimi engithi wena wendlovu ekhona. Leyo nto ke ngayifunda kakhulu kumntwana. Waphinda ke umntwana eqhubeka nje ke esebenza muva impela bese sazisa manje ukuthi umkhulu uMavuke efile iqhawe likamkhulu wakhe elalaziswa kakhulu umntwana uMagobedi iqhawe likababa. Ekugcineni nje impela ubesenakho lokho kwaze wafika ke kutheni ke kukhothama iNgonyama impela sabambisana ngendlela emangalisayo khona nje isithombe abangikhipha kuso
ngiguqe phansi Ngiyasazi. ngixhawula kuye Ngiyasazi. kwakwakhetha umthandayo wayengikhalela ngokukhothama kwengonyama nami ngikhalela yena kodwa ngithi-ke siyambonga uNkulunkulu ukuba akukho wena Mageba ngabe siyini namuhla saqeda lapho kodwa kokube kukhulu kakhulu-ke impela kumntwana okwangimangaza esikhothemeka ingonyama sekulungiselelwa khona lokhu ukuthi kube yindlu lamithi le ungishayela ucingo umntwana ngangiqala ukubona nje ucingo inamba yakhe ngangayisevile kodwa nje uma nje lukhala ngathi ngithi lwaluthi nje mangosuku ngayithuka ngalubamba ucingo wabuza umntwana waphinda ngene ukuthi ukuphi wathi wabethu uzawuba lapha wakhangela awu Mageba kunomshadwanyana lapho indodana omfowethu ekhaya esithi awu ngibona ukuthi kungangcono ngedlule ngapha ngoba kukhona ngifuna ukukhuluma nawe impela awu ngakhuza babaza awu chashe ungagijima mina ekuseni ungumgqibela lo ngagijima mina ekuseni kuze mina kwaphinda ngene uthe ngaze ngiqala nje leyo nto yangithusa nje manje ngempela ngavuka ngathatha iveni ekuseni ashaya u7 ngikwaphinda ngene mangifika lapho waphinda ngene induna uNyandeni ungihlalisa kusofa okuyilo sofa bese kuba ngakho umntwana ayithi mina angikwazi ukuhlala kulo sofa sekufika umntwana athi uNyandeni kodwa cha mina ngithiwe ngokuhlalisa la manje naye ukhuluma nje athobe ungazi hayi asuka mina ngahlala kulo wayengena imbabazane ithe nje hlala la ayibona ukuthi ngiyagodogodola cha ngithi hlala bangihlalisa wena la ngihlalisa umkhulu wakho makubefika ahlala-ke nami ngibopheneke wathi thi imbabazane-ke cha sisobabili lethu ucelwa yini njengoba ngizawuya le eSwazini ngiyokwethula ingonyama le ekhona ngicabanga ukuthi wena ndoda engibona ukuthi kufanele ngabe nawe uyabona-ke naleyo nto uyazibuza ukuthi emadodeni angaka ezwe lonke lakwaZulu bengiwubani mina namakhosi osengazi impela umntwana ubefuna nokuzikhaya engangobengaka angibona nokuthi uba weze ekhaya angiyophuma nendlela angothi abathi angikho angeke nje ngiphuma ngangizophuma ngithini cha kabe sethi-ke wenkosi ufisa ukuthi-ke ngihambe naye wayethi cha ngoba ibhanoyi lizoba sekuseni waqashe nje ibhanoyi elizosuku nje ngoba lizoba sekuseni kuzoba ngcono ukuthi umntwana maphikelela uzokhuluma naye bakulungisele indawo yokulala ukuze ungasuki kwaCeza usibele eduzane impela kwaba kanjalo ngayolala ondini ngalala ehhotela elihle avuka ekuseni-ke ngaphuthuma e-airport sikhona imoto esizongithatha ahamba-ke nomntwana waphinda ngene lolu uhambo-ke ngilubalula ngoba eseyokwethula ingonyama eSwazini ukuthi athathe mina eyokwethula ingonyama engonyameni esizweni samaSwazi kube yimi indoda ehamba nayo ukwethenjwa okunjalo okungako nokuhlonishwa okungako kwaba ngaphezulu kokucabanga kwami phela yathi ehlindiza lapha neSwazini kwase kumikhonvoyi ezomhlangabeza wayehamba ngenkulu iBMW ayifakwe kuyo inama escort ayo nathi-ke yabakhona le esasihamba ngayo sayongena kwalozitha wamukelwa ngendlela emangalisayo ngengonyama wakwethula konke ngisho amaphepha konke phela ukukhuluma umntwana waphinda ngene ubesazi ukusuka ukuthi nje qala kwabala ekulanda ngomlomo ngisho amaSwazi laphana akubabaza ubuhlakani bomntwana ethula konke ngengonyama le ekhona engizama ukuthi-ke lokho bakwethu kwaba uhambo lomqoka ngalelo langa ngaphuma sekume indlu lapha
nenkece anginika yona angiyazi kuthiwa kunkeceni kodwa khona yayinenge. Kubonakala nje ukuthi impela ungibeke esigabeni esingaphezulu kwakho konke, kodwa igama lisebenziswa kahlalisa mina la uhlalisa umkhulu. Waze wabeka igama lokuthi mina naye singaba sosuku. Wabe sethi-ke ngalelo langa sobabili singaba sosuku. Ngoba umkhulu wami mavuke efile kwakuyiqhawe leNgonyama uDinizulu osuku okuwumkhulu wakhe. Ngoba nalokho-ke kubalulekile umntwana ukuthi ubezalwa umntwana umagogo ezalwa iNgonyama uDinizulu. Akukho lapha wawungamkhipha khona endlunkulu, nalapha kwangafanele ukuthi umeye khona noma umedelele khona ngokuthi ungwasendlunkulu noma nawe ukuthi uyinkosi laphaya noma ngabe ubani ngesigaba sakhe sokuzalwa. Yilokho Magebengu ngathi uNkulunkulu wangibusisa ngakho ukusebenza nomntwana. Akukho lapha esake saxabana khona enkundleni wangithethisa kanjani. Kwagcina nje lapha nekhaya kwaphinda ngene nami-ke ngakufunda lokho nalokho ukuthi awukwazi ukuthi wena wendlovu nowendlovu ekhona ngakwenza ngibonga ukuthi hlanga lomhlabathi bese kukhuleka yena. Ngilinde yena athi wena wendlovu nowendlovu bese ngibonga leso sigajanyana. Kanti-ke neNgonyama endala phela babe sazana bobabili. Kwakufanele ukuthi kwayena umbheke umntwana ophinda ngene, kwayona uyibheke ubonge, ngoba mayithe nje iya kupodium yayisithi njengazathi ithi lesitshethe isikhathi esincane noma nje uthi nje usathi lapha nje ibisithi nje izandla kufanele ukuthi bese uyanqa. Hhayi uze uyobanjwa udonswe ngey'bhantshi ngapha ngafanele ukube nalawo masayini anjalo. uNkulunkulu ungisebenzise nalaba bendlovu abebebaluleke kangaka esizweni nasemhlabeni wonke jikelele. Kube umusa lowo engathi ngancela lukhulu kumntwana waphinda ngene nasesilweni, ngoba nesilo kuningi engikufunde kuso, kuningi engikufunde endlunkulu engicabanga ukuthi lelo thuba nalowo musa onjengalowo mhlambe babili bathathu abaya ukuba Wena kaMsushwana mukele ekhaya zibuya inhlazane zisengwa ingwevu, inyosi yesilo, inyosi umsindazo. Angeke wena kaMsushwane uthi uqedile ukhuluma ngeqhawe lesilo umntwana waphinda ngene uma akalingana nabafokazana. Ima ukhuluma ngomlando noma ngabe imuphi noma ngabe wepolitiki noma ngabe ubukhosi, angeke ungasithinti isigameko la umntwana waphinda ngene ebambe khona elikhulu iqhaza ekuthenini isilo lesi esikhona njengamanje indlulamithi yamakhosi iyongena esibayeni, ithatha amandla ebese iqhubeka nomsebenzi oshiwe isilo esebuzileyo uMdlokombane. Njengomunye wayekhona kwenziwa amalungiselelo ukuthi iNgonyama iyongena esibayeni. Mhlambe iy'nselelo zazingakanani kunini nani esekhaleni lempi nihlela wonke lo msebenzi nomntwana waphinda ngene, ubuka nesigaba sakhe sokukhulu ukuthi wayesekhulile kangakanani, futhi-ke eseqala nokuba lokukhombisa ubuthaka, mhlambe ukubambisana nokusebenza kuleso sigaba wena kaMsushwana. Nabezitha njalo ma kuba khona umbuzo owuphosayo egameni lomntwana waphinda ngene uphosa kimi, kuyahlupha ukuthatha umuntu bese kufuna ukumsa emuva. Kodwa nje angifike ekuthenini enye yezinto enkulu umntwana waphinda ngene ayenzele isizwe kwaba ukwenqaba ukuthatha uyimele geqe. Bangakuthatha abantu njengento encane kodwa njengento engasho lutho. Wenqaba umntwana waphinda ngene ukuthatha uyimele geqe, wathi yena uneNgonyama.
ngeke kuthi Ingonyama mayiya lapha eThekwini kubantu bakayise noma iya lapha eGoli ibisithatha i-transport ngoba umthetho wawuthi nathi sibe izwe elimele njengo-Transkei Sky wakwenqaba lo kwaba into enkulu leyo avikela ngayo Ingonyama ngoba wake wawuthathwa imelegeqe kwakuyobe kusho ukuthi ayikho Ingonyama kwaZulu njengoba kwezinye indawo namanje basaciciyela nje ngoba bavele bathatha ubungameli bakhohlwa ngamakhosi yaba mqoka leyo. Okwesibili okwalandela lokho yikuthi uma ngabe sekungena uhulumeni wentando yeningi umntwana waphinda angena kulwele ukuthi kube khona Ingonyama Trust okungumhlaba weNgonyama nabantu bayo kwaZulu. Ayikho kuzo zonke lezi ifundazwe eziwu-8 yenye yezinto leyo emqoka kakhulu noma ngabe kubhidizwa ukuthi iphethwe kanjani kodwa umile lo mthetho akekho ongawuhlasela uqede ukuthi nginya isigameko leso esifanele sisibalule ngalokho umuntu akufunde umntwana. Lapha-ke sekukhotheme Ingonyama kwenzeke umlingo kaNkulunkulu ngoba ngangakholwa ukuthi isibindi namandla umntwana angabe saba nawo phezu kubana sekukhothameni kukaBhusha kuzwakala ukuthi baningi abenkosi vele ababethi siyobe simbona ukuthi uzawuba yini aphumela amabhubesi ezulu ofuthi ukukhothama kweNgonyama kwakuvulela amabhubesi kodwa umntwana wasebenza nawo nakulokhu-ke usebenze nawo. Kodwa-ke kuyacaca ukuthi kunalento yokuthi ukuze azalwe le nkosi uSolomoni yayithunywe ubani ukuthi ayizikhiphe udade wabo yena umntwana uMagogo usezavume ngempela yogana kwaButhelezi engakazi azoshelwa insizwa kwaButhelezi emfuleni yini le. Kodwa-ke konke lokho kwakhala isithombe sokuthi impela umntwana waye kumiselo lokho umuntu uzabuke ukuthi ngokweminyaka kwafanele uhambe umntwana waphinda angene eqali kusala Ingonyama kodwa kwazohamba Ingonyama kwasala yena wakwazi ukubamba lesi simo. Yonke-ke imisebenzi wawusungathi umntwana nje wakwakhangela ngoba alukho usuku ayengasafiki kwakhangela kubantu abuyela ekudluleni komntana enkosi sekufanele alandwe eGoli. Mhlambe ngangebe ingxenye nami yokuthi umntana enkosi ayolandwa eGolini khona kodwa kwathi mangena endlini ifica umntwana waphinda angena ifica umntwana wafihla inqini ifica uNdlunkulu ugwabini ifica uNdlunkulu Ntombela sebenginika lokho ukuthi akuyolanda umntana enkosi. Ngabona kuphelela ngangambona oweqa lezi ziqu zontathu ongangisola athi bengikwenza lokhu ngunikwa ngubani engizama ukuthi-ke zonke lezo yigaba kwaba kusebenza nomntwana noma-ke sekwenziwa ihlambo umntwana wayekhona le Ngonyama noma isiyobulala ibhubesi saphumela kuyo umntwana wasilinda futhi saze sabuyela kuye lemukelwa nguye inkomo nje leyo yokugeza Ingonyama inkabe esafica siboshwe empundwini yakhunjwa umntwana waphinda angena wayesethi-ke akayethule umntwana uthuthukane wasengamphilile wonke lowo msebenzi bese-ke kuzofika-ke ngalolu suku-ke mhla eseyinikeza isitifiketi sobukhosi ngoba isitifiketi sobukhosi kwaZulu inhlendla lenduku ayinikeza yona. Lapho-ke ngakubuka kwedlula konke umntwana wayeseko-95 years Ingonyama ibingakafiki ku-50 years le ekhona namhlanje. Kodwa uma eseya nenhlendla le isongwe ngecansi wayengakoba imile Ingonyama wayengayinikeza emile kodwa wafike waguqa phansi phambi kwayo iyingane-ke ngokwesigaba sokuzala kodwa eseyinikeza le nhlendla waguqa phansi ngamadolo
wayinikeza inhlenja yobukhosi wakhuleka kwathi wena wendlovu nondlovu bayede. Uyabona ke mawubuka leso sigaba isona sikutshela ukuthi kwakuyisithunywa lesi sikaNkulunkulu namakhosi ukuthi uyowenza lo msebenzi saphila. Emva kwalokho-ke kuningi akwenza-ke kwafika-ke nakuye ukuthi uNkulunkulu asephuceke kodwa wenza umsebenzi omkhulu ekubekweni kwengonyama ebusayo okuyisilo sasemashobeni namhlanje. Ngixolelela futhi-ke ngiyakaze phela ningasasho nithi anginyakaze kuba ufuna ukuthi isenzo senze ngathi-ke sona sigaba leso Mageba sabasikhulu kakhulu ukuthi wayinika inhlenhla eguqe phansi amadolo. Wena Msushwane siyabuka nayo ingonyama ekhona indlela mithi yamakhosi uma isizokwamukela isitifiketi uhulumeni ngingomunye engajabula ngibona isenzo kodwa noma ngangasiqondi ukuthi sisho ukuthini uma ngabe ingonyama isithatha isikhumba sebhubesi sengonyama enye isedlulisela kumuntu nonkulu wayo okumntwana waphinda ngene. Sakubuka njengento enkulu esingaze siyibone kodwa mhlambe umsilazo kukhona angasichaphazela kukho. Yabezitha akukho okutheni ngaphandle ukumangala njengoba umntwana esho. Kodwa ke okungaphezulu kwalokho kimi kwathi akekho undunankulu owahlonishwa ngaleli zinga lokuthi embathiswe isikhumba sebhubesi. Le ngonyama yakwenza ukuthi yayithathaphi kodwa yenza into enkulu. Umntwana okwaphinda ngene wembathiswa ingonyama. Amanye amazwi ingonyama yakhipha isembatho sayo yamembesa, yakhipha ubuyona yamembesa. Ngalezo izathu impela ngake ngakusho nje ngisho kwaba kwabuthelezi kodwa-ke mase ngibezwa nje abanye bethi awu engani wayibongela yena lake lathe lami kwaba kwabuthelezi cha kwakufanele lesi sigaba lesi impela bakuhlele nje ukuthi nje baye eNdlunkulu bayobonga nje ukuthi umntwana wabo okube umntwana wabo ngisho kwabazalayo nxa esenikezwa okungaka embathiswa isikhumba sebhubesi. Ngikhumbula nje ukuthi ngosuku ayisezotshalwa ngalo bake bamkhipha endlini laphayana kuyingubo nje yodwa phezulu. Ngathi mina awakhona isikhumba sengwena base bethaya sikhe ngathi lesi sesebhubesi bathi singalunga cha ingani impela phela kunjani yona impela ke bakwenza lokho yabekwa phezulu kwebhokisi lakhe ingonyama khona eselele. Ngakho-ke lokho nje kwatshena ukuthi cha lo ndunankulu uye wehluka waba namava waba nesibusiso. Kodwa-ke ingonyama nalena ekhona ukuthi ungeke uyinaka ukuthi ibibhekisise kodwa ibikunaka ukuthi ma kunesifo kwaphinda ngene umntwana waphinda ngene ubefika akhiphe inkomo egeza uNkulunkulu bengonyama abese ekhipha inkomo egeza umntana enkosi nje. Kanti ngiyakushiya-ke futhi ukuthi ekubeni undunankulu kwakhe kusibuyisela khona-ke ekuthenini ukuze kube khona isigodlo esingakayana kwakhangela nesihle kangaka. Uye umntwana waphinda ngene nekhebinethi yakhe akhuluma kuyo wathi awu konje umuntu akasobhuza angahlalaphi la. Wasungula-ke lesa sigodlo sakwakhangela esisibonayo wakhela umntana enkosi. Kwaphinda-ke kwaba yikho lokuthi-ke ma ingonyama isiyikhomba intombi uyo wamemezela esizweni ukuthi-ke sizwe umntana engonyama lo osethathwe ingonyama isizwe asibone ukuthi senzeka sayikhipha-ke inkomo egameni lakhe. Yonke leyo nto wayeyakha eyakhela ikwabo lengonyama le ekhona kwakuvele kubhaliwe kumntwana ukuthi umntana enkosi uyozala inkosi.
lokho abekwenza beqhuba umsebenzi wakhe awuqala lemuva akhe isigodlo sakwakhangela awuqala lemuva ehleli inkomo eziyolobola eSwazini imisebenzi yomntwana njengondunankulu asifundise khona nakwenzileyo ngakho ke lo mhlomelo ongaka wawumfanele awumfanele wena kaMsushwana cha mbukeli ekhaya uhlezi nomntwana uNkinobho neNyosi uMdletshe zisengwa yimpela ingqondo endala iNyosi uMdletshe yoba zibuye inhlazanye msindazwe uma sibuka sibuka isigaba sikandunankulu kaZulu okumntwana waphinda ngene kuzo zonke lezi gaba umsindazo aseyibekile kodwa singeke sashalazela noma futhi ngaba sibenza ngobulungiswa uma singakhulumi ngesigameko sasengwavuma wena kaMsushwana cha phela ndaba yikho lokho ukuthi uma sekuthiwa kulele kodwa bese bethi bakubili ngabe kuyavusana manje ke umntwana wenza into enkulu kakhulu la eyasengwavuma ke yayilukhuni ukudlula zonke indaba ngoba amabhuku hayi ukuthi acela imbabazane ibuya phela izobikela uZulu nje ibizwe uPW Board eCape Town esenzoyitshela ukuthi bona uhulumeni sebethatha isinqumo sokuthi indawo kusukela endaweni ethile indawo yasengwavuma singiyase eSwazini wathi akayobikela isizwe bathi ke yathi imbabazane cha ngeke ngayobikela isizwe into elikhuni kahle kungangcono kuye wena obabikele wena kodwa ke baxabana khona ehhovisi yaphuma yamdikila kwaphela isikhathi eside bengakhulumisani PW Board nembabazane nakho ke sethumela ukolo nofuke ukuthi akazi okwethulela uZulu nakhona ke wasinda nje ngakho ukuthi kwaZulu phela ukulanyulela impela ke ingwavuma yayisihambile wasaqala lapho ukuba sizwe lapha emadlebeni ukuthiwa isinqumo sithe uhulumeni omkhulu uhulumeni wamabhulu usebenzisa umthetho ongaphezulu kwakhe ukuthatha indawo yasengwavuma esizweni samaZulu ayinikeze amaSwazi ngaphandle kokubonisana nesizwe samaZulu ngakho ke icala liyamlahla uhulumeni okwakuyinto enkulu ukuthi engazibekho elalingalahle uhulumeni wase-South Africa ngendlela ayezakhe ngayo naye ezimise ngayo kodwa ngamandla embabazane nalo iqembu lenkathi enkululeko yesizwe ngoba yilo elaselesekele lokho kakhulu incwadi ndingazi ukuthi iyokudlulisa icala seliya eBloemfontein yabhalwa wayonobhalwa ayibhalwe wenkatha yesizwe ngaleso sikhathi kwakudlo udokotela Otidlo udokotela Otidlo yena owayibhala ngisho ukuthi yaba namandla ke naye iIFP lapho okwakuseyinkatha kwangakabi iIFP yasebenza kakhulu kodwa okunye okudlula lokho naye ingonyama eKhotheme isiyobikela isizwe mona nawe yenze isimangaliso siya nje thina ngoLwesihlanu umhlangano zoba ngomgqibelo kwaKhetho Mthandayo yaphuma ivunulo zonke ezobukhosi sasithi yobiqoke ngithayo yayikhulumela yona namakhosi esibayeni kwaKhetho Mthandayo ngalelo ithi ningamane ningithathe ngabe ngiphilelana uma ngathatha izwe kuthathwa abantu yathi ngabe ngiphilelana yathi mayigiya ngalelo langa yakhe yasha unqimphotho uyabona nje uphenduka emoyeni iphenduka ithi phansi ngamanga kwase kuyothi-ke ngakusasa-ke sekusemona yiye yacela ukuthandaza kwathandaza yona yakhuluma noNkulunkulu
bamemeza abantu bathi sidedele bashiselwa igazi. uma-ke siyiqeda ukuthandaza siyikhuluma ethi ngiyabezwa nje abantu bathi sidedele yijuba leli ligcwele eswini uma ngathi manje nje aphange lapha ngeke bawela nje Bagcwele ijuba eswini. nembabazane yabeka amasu bekubikelwa isizwe okwaphetha kangokuthi indawo yaseNgwavuma impela ibuyiswe ngaleso sinqumo saseBloemfontein. Angazeke uDlamini abesethi-ke isagile somnqumo ajikijele ngaso umntwana phindakeni zanqamuka izindaba khona eBloemfontein emzini omkhulu uthi ushaye phansi ushaye phezulu noThephethe makhathini wavala phansi uJomoson walala amangishana ekhukhule impunga yakithi eShumayeli inukele umlilo wamabhunakazi aphumelela nje kuyecaleni impela umntwana uthinta enye yezinto okufanele kuthe emlandweni ingakhohlakali yendawo yaseNgwavuma. Sesiphetha wena kaMsushwana, kukhona inhlamvu engingayicaphuna nje uma ubongwa yena uNdunankulu kaZulu. Angithi uma kubongwa isilo uMdlokombane uthiwa unesibindi Buthelezi ngokukhuthazela umntakandaba. Mhlambe ke bethi uzwe lithini kakubusa bethi kakubankosi. Mhlambe ke umsindazo kulezo inhlamvu nje uma ungasicaphunela sikhululele ehlezweni umsindazo ukuthi kwakunasigameko sini bakwenze njani. Phela lapho yingesikhathi sekulungiselelwa ukuthi bekwe ngoba kwakuhlukenwe phakathi phela iqala ngithiwe ngumbhudu bomvu ubheke kwanongoma inkulu ehlanya Amatemeti kaZazini laduka yayoginqidupha bethi indaba ungeke ubusa ukaXhoba. Umntwana wasenqangiphilele wayeseyithathe yonke indlunkulu wathi ayiyosayini ukuthi akangasithathi isihlalo akaqhubeke nesikole kodwa isimo sezwe ngaleso sikhathi sasesisho ukuthi umntwana wasenqangiphilele siyamphunyula. Ingakho-ke naye umntwana akusekela ngamawala ukuthi isilo singene esihlalweni. Inyosi-ke iveza lolo hlamvu nje ukuthi besibindi Buthelezi ukhuthazela umntakandaba bemthuka bemcofula bethi uzwe lithini kayikubusa kayikubankosi kanti bamcoba ngamafutha empepha yakithi kwamalandela aluhunyushwa-ke lolo uyaluzwa njeke nayo impela ukuthi cha waba negalelo ekubekweni kwengonyama yena uBhejana phuma eqoni kade bemvalele. Hayi sindazwe ngikholwa ukuthi ligeqo laphanyekwa nabesilo njengoba ngishilo ukuthi zibuya inhlazana kanti ayisema yona ingane zisema nje ingqolendala ingwevu umsindazo wena kaMavuke File. Uma sibuka sihlehla sibona nathi sihlonza nathi njengabantu ababe nenhlanhla kulesi sigaba sokuthi nathi esigabeni sokukhula kube khona lapho sisondela khona kuwe kube khona la esincela khona kuwe njengoba sazi ukuthi uNdolobane yethu njengoZulu okwenza ukuthi lingacishi ilambu kungapheli ngoZulu ngoba manje khona umsindazo bese khona isekhona ingqolobane zesizwe njengawe izwe likaMthaniya angeke liphele futhi nomlando wethu omhle kangaka nomkhulu kangaka ngeke kuphele. Asithokoza kakhulu nabesilo sibe sibona ngokulandelayo. Indlondle nophapha ekhanda kamenzi yaba ke ulalela lo muntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula likaJama ichithekile ichithwa ingqole endala yakithi kwamalandela.